Jin шайтандардан сақтануның жолдары. Jin шайтандардың ар қандай азғырық жамандықтарынан сақтану үшін төменкідей жолдарға бару керек. Бірінші, Аллах Таалаға баш қалқалау. Аллах Таала бұл бағытта Құран аяттарының бірінде айтады: егерде сені шайтандан келген жамандық азғырық Аллахты қылса, дарау Аллахқа баш қалқала. Ал бүт нәрсені ұғучы жана билүүчү зат. Фуссилат сүрөсү 36 аят. Екінші, Құрандағы ең ақырқы 2 сүрөні тақтап айтқанда Фалақ жана Нас сүрөлөрүн оқу. Азирети Мухаммад пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бұл сүрөлөр жөнүндө Құтман сахабаларынан бирөөнө: ey Абистин уулу, сага Аллах Таалага баш қалқалағандардын Аллахқа баш қалқалаған сөздөрүнүн ең пайдалуусун айтып берейин бе деп сурайт. Құтман сахаба: оба, о Аллахтын элчиси дейт. Анда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Құл аузу би роббил фалақ, Фалақ сүрөсүн жана Құл аузу би роббин нас, Нас сүрөлөрүн оқу деп жооп берет. Üçüncü, Ayatul Kursi'ni oku. Dördüncü, Bakara сүрөсүн толук oku. Бұл сүрө жөнүндө Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: үйлөрүңөрдү мүрзөгө айландырбагыла. Бакара сүрөсү окулган үйдөн шайтан качат, алыс болот. Бешинчи, күн сайын 100 жолу Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир деп оку. Маниси: Аллахтан башка кудай жок, ага ар тараптан теңдеше турган эч ким жок. Кожоюндук да, даңаза да жалгыз өзүнө гана таандык. Ал бүт нерсеге кудуреттүү. Алтынчы, Аллах Тааланы эстеп зикир кылуу. Бул багытта Азирети Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пенде Аллах Тааланы зикир кылуу менен гана шайтандын жамандыгынан алыс болот деген. Жетинчи, мусулман адам ачууланган кезде дароо даарат алышы керек. Болбосо шайтандын азгырыгына алданып, өзү да күтпөгөн кырсыктарга себепкер болуп калышы толук ыктымал. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул маселе боюнча мындай деген: ачуу бул шайтандан. Шайтан оттон жаратылган. Ал эми от суу менен гана өчүрүлөт. Андыктан ачууланган адам дароо даарат алсын. 8. Жин шайтандардан жана башка ушул сыяктуу нерселерден корккон кезде бул дуаны окуу да абзел. Бул баян эң сүйүктүү пайгамбардан эң пайдалуу дуалар китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар.